اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سفر همین دیگر نوجوانا و پدر و میشون مادران که سفر میکنن پروردگار سفرشو به خطر کند و پیش پدر مادرانشو و پیش پسرانشو برن ربنا آتینا فی دنیا حسنة و فی آخرت حسنة قنا عذاب النار برحمتک آمین. الله اکبر. نوع من قربان علی بسیاریت اکثریت دیگه فیرما گرفتگی اومدگین همون نفرایی که نام قربان علی در پریواد کردگین همون نفرات فقط افیسیال کاس سقطی ای کاس بلیط خریدگین و چخیلی که خطون دیدین امروز زیاده ای 6 تا اتوبوس سفر کرد خوجند ریگر دوشنبه فقط همین اتوبوسی که شما سفر کرده سی رقمای دولتیش 0096 اتوبوسی تاجیکستان خودش فقط اتوبوسی تا خوجند میره همین اتوبوس تا درون خوجند بچه‌ای که دوشنبه شیشتگین بچه‌ای که ریگر شیشتگین در اتوبوس به تشویش با همون چیپتایی که شما خریدگین همون 10,000 روبل که شما در کاس سپردگین شما را میبرن همه نفرایی که رویگون وقت خریداری میکنن من در تلفن گپ میزنم وقتی که ریسای پریسات که باشه نفرایی که گفتگیم زرانی که ریس پریسات که های پریاموی باشه میگم که پریاموی های اصلا هم خیلی آدمایی که من شما را گفتم که پریسات که ریسو یعنی بسیاری را من گفتم که برادرها و شما پریسات که قطعی تا دوشنبه را میرین مقصد اتوبوس شما میرود تا ازبکستان اتوبوسی تاجیکستان خوجند باید خوجند روا شما را دیگه اتوبوس میگیره ریگر ما رفتگی را تا ریگر دوشنبه میرفتگی را تا دوشنبه را میبرن یعنی شما در ازبکستان دو تقسیم میشین با همین خاطر بسیاری جنجال و ویدیو را تماشا میکنه که رکلام و در تمام جا میپرتاین انا رفتیم عذاب کشیدیم من همه را میگم با کدام خاطر بسیاری نمیدونن در حقیقت یعنی اتوبوس ما همه دا میگیم که عذاب مشقت خیلی داره یگام انسان یعنی ما نشانه میتیم که اتوبوس بهترین ای سمالیات بیا سفر که بعد میروین عذاب میکشین یعنی با طریق فریب ما یگام کس جلب نمیکنیم با همین اتوبوس یگام به حرمتی ها شده باشه ای طرفی شرکت خوجند ترانسرویس و کس رویگون وقت خریداری کردگی من نامی کلکتیو عذر زیاد میپرسم یگان تا اگر به حرمتی کرده باشن یگان تا یگان گپی دغل گفته باشن برای که ای همه جوان منم در بینشون همش کلان سالن و همش چندین سالا کار فعالیت کردگن اوجه خطونم باید کلانا بفهمین که مثل وقت قطعی آدم کار میکنی مشکلی خیلی داره و نفرایی که در حقیقت دکومنت نداریم میگذاریم در اساسی که شما اوجه سفر باید کنین نفرایی که دکومنت نداره ما همه وقت میگیم که ما نه FMS دا کار میکنیم نه MVD دا نه FSB دا یعنی شما میبیوین هر یک کدام شما حقوق خودتون ندارین رنگ ما شما باید دکومنت کنین حجتاتون باید در دولتی یعنی مردم یعنی شما دیگه دولت میبینید دولت خودتون باید حجت داشته باشین ما مردم تاجیکستان وقتی که میبیویم مثال مشکلی ها میشه و ای کار سرمون میکنن یا که کار نمیویم میشه که دکومنت نمیکنیم و همین خاطر ما بسیاری را میگیم که شفیار تا کی جای را که زورش میرسه از 3 تا 5,000 میتونه که شما را یاردم کنن این مجبوری نیست یگان تا شما اگر یگان کس مجبوری سوم گرفته باشه شما آزاد میتونید که طلب کنید سومتون برگردونن خودتون اگر گپ زده بتونین به زبان روسی یعنی میفروین پستودا شما چکو فقط وقت بسیار میروه شما میفروین خودتون گپ میزنین معامله میکنین میگذارین میرین نو بعض پستای هسته که پیش از سال اینا پراورکا بسیاره بعض پستای میشه که اگر گایی باشه گایی خط معامله کرده میشه فیمیس استودگی باشه مشکل شفیار ممکن که نتونه مثال مشکلی شما را حل کرده با همین خاطر نشوه هم خیلی که انا شما در ویدیو میگه 3,000 یا 5,000 میتین جواب میگم یگام انسان در دکومنتی در حجتای یگام انسان دیگه جواب دادن نمیتونه این چیز نیست یعنی این در کدام ویدیویی را که شما تماشا میکنین این گپی بافته من فقط گپ میزنم که 3 تا 5,000 راه ده نفرایی که به دکومنت راست خود میکنین یا که وزرش نرودی نگیرین همین وقتی که من میگم 3 تا 5,000 راست خود میکنین فکر میکنن که 3 تا 5,000 ما میگیریم که
як бад ҷавоб метем дар документҳои шумо. Нест хеле гап. Яъне ман мегӯям худтон расход мекунед раҳда. Ҳар як инсон худаш расход мекунад. Ҳастае посое ки мисол ман намекунам, шумо ҳамун сума расход мекунед дар кисаи худтона усум. Ягон кас ҳуқуқ гирифтан надора усума мегзаре мере. Но хубтараш нафарое ки ҳуҷҷат надора худтон медонед ки мушкилиҳои раҳ ҳаст, шофир қатъи шумо мерава. Ягон инсоне ки сафар намекунад, ягон каса сум натин. Ҳамун нафаре қатъи муомила мекунад, гап задан наметавонад, худтон боварӣ надорен, шофир қатъи мерин дар пеш гап мезанед ки ман гап задан наметавонам бародар, ина 3000 то ки ҷора зуруд мерасад, дар пеш чашми ман гап зан. ё ки мисол мана депортатсия накунанд, ё ки ба ягон адела набаранд, ки ҷойда ки зуруд мераса, маҷбурш намекунед ки ман 3000 метам, тамом, тай ман қарздорӣ, ман бояд тра бикушам, ту ҷавоб надодӣ, тамом. И гапа неста. Барои ҳамин хел ҳама вақт якдигар фаҳмӣ кунед. Одамои калонсоланд, байҷа оилаҳо ҳастанд, зану шавҳар, баъд хоҳаракҳо ҳастанд, сафар мекунанд. Якдигарро ҳурмату эҳтиром кунед, арақхӯрӣ накунед. Бисёриеро мегӯем ки багажҳои зиёд нагиред. Дар автобус багажи зиёд дар кор нест. Россия, Қазоқистон рентген мегзаронед, Ӯзбекистонда ҳар як инсон дасташ қатъи лента мегзаронад. Ба ҳамин хотир якдигарро дастгирӣ кунед. баъзеҳо ҳастанд ки может пешаи Нови год отмечат мекардагиҳо мумкин ки ягон тӯҳфа гирифта бошанд барои фарзандошона, мумкин бисёртар багаж гирифта бошанд. Ба ҳамин хотир дар границаҳо дастгирӣ кунед якдигарро. баъзе рейсҳое буд ки ҷанг шида буд, якдигарша задан, байни худшон рост намегиранд. баъзе моментҳое буд ки автобус шикаст. мисол ай тарафи морам камбудиҳо ҳастанд, морам ягон светои мисол нестем, ай тарафи морам мешавад. ин ҳолатода бояд пуртоқат бошем бародаро. ҳама вақт такя ба худо. Самолётам нафарое ки мераванд, ягончи гарантӣ дода наметавонанд ки зиндаву соҳу саломат мераванд. ҳамин автобусам ҳамин хелае. остановкаҳои махсус ҳастанд ки маҳл мекунад, чойхонаҳои ҳалолдам намозхонат метавонӣ ки бирои тоҳарат кунӣ, намозта бихонӣ. фақат майнӯшӣ накунед, халал нарасонед дар якдигар. ҳамин 4 рӯз тоқат кунед, сабр кунед ки бирем бирасем, баъд дар давлати худтон озод метавонед чӣ коре ки ягон кас дига ба шумо кордор нест. ҷои ҷамъиятиро ҳама вақт риоя кардан дар кораи сигареткашӣ, арақхӯрӣ, нозкашӣ, ҳамаи ҳамин чизо яъне дар берун, дар дохили автобус нашавад. илтимос, ман ба хотире ки шумо якдигарта ҳурмати эҳтиром карда бирен, ба хотир ки якдигарта худ шумо халал нарасонед. Ягон саволо боша, ягон камбудиё боша, метавонед озод гап занед. ай тамоми мақомотам тамошо мекунанд, чӣ мушкилиҳо ҳастанд, корхонаам тамошо мекунанд, директори ширкати Хуҷанд Транссервис тамошо мекунанд. ягон мушкилиҳо шида боша, ягон дағалӣ карда бошанд, ягон кас суми зиёдӣ спорида боша, метавонед озод гап занед. омаден автобуса диден чӣ хел тоза ва озода. агар ҳаракат кунед ки ҳамин хел тоза ва озода бирен, ин шумо да хуба. яъне ай дига миллатҳоам ҳастанд дар байни шумо. мумкин ки ай коргарои мақомотам дар байни шумо боша. ба ҳамин хотир ҳаракат кунед ки тозагӣ гарави саломатӣ аст. тоза бирен. гиҷойда маҳл мекунад бифурӯен, боди ҳавои тоза бигирен. як худтона сабук мекунед, ба ҳазур мехӯрен ягончи чойхонода, ягон ҷо саросима нашен. иншалло соҳу саломат то ки бирем бирасен дар пеши зану фарзандотон. ман ҳама вақт дар ҳаққи шумо дуогӯем ки ҳар як кадомот бирем ба пеши падару модар, зану фарзандотон бирасен. медонам шуморам ранг мо мебиен, азоб мекашен. билети самолёт бениҳоят қимат шид. ба ҳамин хотир ба автобус шумо сафар кардестед. автобус қатъи сабру тоқат кардан дар кор ва такя фақат ба худованд кардан дар кор. 3 рӯз мере, 4 рӯз мере, 5 рӯз мере, чанд рӯзе ки мерем, иншалло дар якҷоягӣ ба як хирсандӣ агар шумо бирен, дар назартон наметовад. як путешество мешавад. бисёриҳое ҳастанд ки бори аввале рафтесанд, ҳамчун как путешество. баъзеҳо мумкин ки айрӯ шароит надоштаншон, но баъзеҳои дигара интереснае ки дига давлатҳоро бибинанд. бисёриҳои мардуми мо яъне ягон давлати дигарро дидагӣ нестанд ғарз ай Россия, Тоҷикистон. ба ҳамин хотир автобус хуб аст. камтар чашмтон кушода мешавад, мебинен як ҷои дигарро. азобшам дора, азобшам мебинен. аксарият ҷавонҳо бояд ин чизҳоро ҳатман бибинед. хусусан ай
номи хидм ва айноми ширкати хуҷандтранссервис бо як бор дига бахшиш мепурсем барои ягон беҳурматӣ шида боша. Аз автовокзали Котельники шумо омаден диден ки чанд ха ширкатҳо кор мекунанд, чанд миллатҳои ҷа кору фаъолият мекунанд. Я мо тоқа нестем. 6 та автобуси Тоҷикистон амирӯз сафар кард, ҳамаи ваё аймо нестай. Ая Ройгон авиа ва ая ширкати хуҷандтранссервис нест. Дигар ширкатҳо ҳастанд. Бародаро, вақте ки шумо пеши ман мебиёи, маънои он надорад ки шумо ҳама айман билет хардагӣ. Яъне баъзеҳо ҳастанд ки бронировать мекунанд, зарани ҷоҳои шуморо мегиранд. Шумо вақте занг мезанед, мебиёянд, шумо яъне дар қайди дафтари ҳамун инсон ҳисоб мехӯред. Ба ҳамин хотири чизоро шумо ба назар бигирен. So вақте занг мезанен, аввал бидонед ки киҷо харидорӣ карден, ки даст сум гузаронда буден, ҳамун нафарда фақат муроҷиат кунед. Хулас боварӣ дорам ки ҳама дафъа фаҳмошид, вақтона бисёр намегирам. Ягон саволо шуда боша, канали Ройгонова да метавонед худтона бибинед, тамошо кунед. Номи худед ака? Умед. Умед. Гап за ака Умед. Мақсадам ягон роҳбараде ҳаст ки мора даҳум душанбе фурора бига паноту бахду бора мо ида ай ус омаданда ай Қазоқистон да Россия овардам папути да шоҳроҳ гуфт ки паноту бахду бире. Мақсад мо маҷбур шудем шофёра раҳпулиша то ҷошува дод, баъд ҳайкар омад ада дагор то ҳамун ҷои дар корира буд. Яъне ки шуморо вақте ай Тоҷикистон сувор карданд да автобус, шумо омаден дар байни раҳ монден. Дигар ягон нафаре набуд ки шуморо нигоҳ куна, яъне роҳбаладӣ куна, далши бо роҳитон куна ки биен бирасен. Ана ҳамин автобусе ки дидестен, ин автобус калонаш Ғайрат ном дорад ва шофёри ҳамин автобус аст. Тоҷики хидмонай, роҳбаладтон ҳамун инсон мешавад. То нафарое ки вақти тарафи Регар Душанбе рафтанӣ мешен, фақат ҳамун инсона гӯш кунед чизе ки мега, барое ки фақат мисол ҳамун одам алоқада мешава қати мо автобусои шумо кай мебиёянд, чихе мегиранд шумора, ҳамун инсон шумора роҳӣ мекунад, нафарое ки Регар Душанбе сафар мекунед. Бетартибӣ накунед, бо сабру тоқат бошен. Автобусҳо ай уҷарам ай вокзал мебиёянд, баъд пештона мегиранд шумора, шумо озод меред. Бо чӣ саволо ҳастад? Ягон саволо ҳастад бародаро? Омаден ягон камбудӣ ҳастад автобус? Ягон ҷош маъқул нашида боша? Ягон инсоное ки маъқултон нашида омада ягон фребу найранг боша, гап зане ки озод бибинанд. Бисёриҳо мегӯянд ин чизоша нишон наметавад, ҳоли сафар кунем ба мебинен. Бо пешакӣ мегумтон ки ягон инсона ман пешакӣ гуфтагӣ нестем ки ё ки ягон каса да бовариш дуромада ана автобус қати ай самолёта зур мере. Ҳама медона ин чиза. Фақат нархи чипта 10,000 ай. Бисёриҳо кӯшиш мекунанд ки каме ҳам боша, чикор кунад, эконом кунад ки яъне ҳамун маблаға ба як азоб ёфтагӣ бара сарфш кунад қати фарзанду ё ки падару модару. Дигар ягон саволо нестад? Номи шумо ака? Номам Фирӯз. Ака Фирӯз гап зан. Ҳам пересадка мекунем, мо чихел автобусо мегиранд. Автобусои ҳам хеле калон мегиранд. Автобусои агар ҳисоб мекунанд чанд нафар Душанбе, агар ҳамин 60 нафар ҳамаш Душанбе биравад, Душанбе ҳам худаш рост меравад. Лекин агар 20 нафар шид, автобуси 60 одамада, яъне чӣ харҷиш зиёд аст. Ба ҳамин хотир шуморо автобуси 20 нафара мебиёрам. 40 нафар боша, автобуси 40 нафара. Ягон саволи дигар ҳаст ака? Бисёр шиддат намекунем да ҷа мақсад. Бисёр и ака зависим айман нестай. Ин чиза ман решат карда наметавонам. И фақат вокзало ҳастай, шартнома ҳастай, худшон роҳӣ мекунанд, байни худшон. Ягон саволо дигар ҳаст? Ягон савол неста дигар? ҳоҷия дуо бите бибинандам мешавад. Барои ҳурмат эҳтирома фуромӯш накунанд ки дар автобус калонсола ҳастанд. Як бор бихе ҳоҷӣ бибинанд. Бародаро, ҷавоно, хусусан ҷавоно, ҳурмати эҳтирома фуромӯш накунед. Худтон мисол бисёри ҷавоно фақат ҷанг ҷанҷол мешавад. кӯшиш кунед ки яъне инсоное ки дар вақташ хизмати ватана кардаганд, то ки беозор бираванд да ватан бирасанд. Я дуо бите ҳоҷӣ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سفر همیشه جان نوجوانا و پدران و میشون مادرانی که سفر میکنن، پروردگار سفرشو به خطر کند و پیش پدر مادرانشو و پیش پسرانشو برن. ربنا آتینا فی دنیا حسنة و فی آخرت حسنة قنا عذاب النار برحمتک. آمین. الله اکبر.
روی سفید